Walang sandali. Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad si bibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, ti umuna pa sa ti makalawas sa pakasaritan anapauluan. Agos ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you. And it was... Saan mo una papaggasan ti agpataray, Amador? Uray, tasan tamot ngagdardaras. Unay laki tinadanag mo rin ante. Siyak ti makam mo. Kung saan ka kadipay nakasagana amaray? Amador, anya day nga ibagbagang. Jakla ko maipalubos asikati agmaneho tanabartag ka. Nakainumak lang. Yung sana ka nabartag. O kita mo ta. Nakataltal na ti pulsok ngagmaneho. Ang napaggaslaon ay ti panagmanehom. Siyak ti makam mo ko naklangarunan. Ni. Ti salbag na itanamay sa driver. Nakalawlawa ti kalsada. Kabigom ti manibela, Amador. Matong partan. Kaya't nagayam ti matay. Apay nga taga kagba-kagbaak. Ay, da Amador ken rin ante awan da pay. Amongan din sungsungmot niya Amador di kapsatnan. International call na ito. Ano? Adda iti abroad ti umawawag no kastoy. Hello? Tita Carmela, kumusta kayon? Georgia! Si kabot kaya, nakalagip ka man nga umawag. Siyempre, mailiwag ka na kayon. Kumusta gaya man ni Amador? Dahito'y nga ro, ti pagdandanagak, tawan damot langan ka ni Renante. Ang mga nabartag tumanin inton sumangpat. Isungsong na ni Reynante. Nagsingpat matgarot ti kapsat na. Saan nakadipay anay liliwag ti panang loko kunkwana iti nang isukatan na kanya? Dahita nga ro ti problema mi ka ni Renante. Nilangan Renante ti makatultulong kanya kaya opisina. Dadadamot na abisyo ti dapat patag ka ni Amador. Sige nga rudan tita. Baliwag to ti umawag tapno napapaot to ti panagsarita tayo. Pakumustaan yung tulangan ni Amador. O sige, idanon ko na ita, iha. Bye. Sayang. Mabalin pa nga ta, makapagsinubyan da Amador kan Juridia. Hadala ngamin sa balik o gali asan na nasaya at ni Amador kan kuana. Idi adala nga rodan iti Amerika.
Nakakita iti sabali ang amdak sang kasat. Talino kumot da ijay a babae. Sino mang natanda ito'y? Hello? Ewan, siyak da ito'y. Anya, nadisgrasya na rin ante ka, Amador. Naimbag. Ay, Tayo may kayo adagos dito sa ospital, mama. Rinante. Ni Amador tinapakaruan. Awan poot na nga inakop da. At dapat ito emergency room. Anya nga binaya, tinapasabak. Sang kakunak lang abin ka na kayo, asada na sayat nga kuyog ti agkabsat na sidag iti disgrasya. At dabasol ko iti napasamak, mama. Gapo iti panangipapilit ni Amador nga isutag maneho. Pinalubusak nga isutag maneho. Uray na kainom. Saan mo nga ko ba ngayon palubos? Ambok, napaspas lao na iti panagpataray iti kabsat mo na isutag maneho. Day tangarod, mama. Napaspas nga agmaneho. Ket nakasabat kami iti kotse na paggasmat. Ket nagdinong par kami. Ano yan? Ay, ispalo niyo ko ba ti anak ko, Diyos ko. Pasensya kayo na nasip nga tanak mo na si Mangpat. Saan na kami na nakalugan na dago sa traffic? Kumusta ka ron, tinagaplayam, anak? Awan sigurado na tatang. Awagan daktulata ka nun na dabakante. Kunak mat ngamin keng ka. Apadasam ti agpatulong ka ni Mrs. Milyar. Isigur nga king kuka kadagiti na dumatal-talonak. Padasek to kasarita itong mawaya anak tatang. Umay kayo tulungan niya di talon. Ureksa ka lang ti maramidak. Sus, ito na nakakita keng kasumalog iti talon. Uyawan da ka manan. Nakaturpos ka iti kulihong agtungpal ka matlagayam iti talon. Bayan nyo lang dagiti agsasao di tatang. Girl, I need you. I need your love. Anya tinapasama ka niya. Nasakit ti ulo ka. Ulo nga ka. Nasakit ti si bubuk ka na baki ka. Naimbag ta nakapuot ka na Amador. Apay, saan mo ka din na malagip? Tinapasabak ka. Mama, Saan ka ibagakan ka? Saan ka ngagmaneho? No nakainom ka? Sakit na kaparpartak ka ngagmaneho. basol ko ti amin, mama. Kumusta ni Rinante? Naimbag, ta sana napakarwan di kabsat mo. Naimbag man. Saan nabali ang matayak? Basta saan amiramraman. Ay, Amador, anya ka di day nga ibagbagam. Ipatpatag kayo ng anak ko. Katno andada ka sa mapasamak iti maisa ka na kayo. Ay, matayak lakit di mo tayo. Karurar mo lang iti ospital, Rinante. Saan mo pa ilakid ang kabalan ti mag-opisina? Kabaulakon, mama. Saan ang mabaling agbayag tijak panag-opisina? Ado tinaskan nga si kaswag. Trabaho pa lang amin ti pampanunutom. Dandani kailangan rodan na tayong agkabsat.
Kundi ka kadi mabaen, ang makita da kayo opisina nga dapay labenda nag iti sugat iti takyak ken iti rupa. Anya ko matipagbainak, mama. Amo dagiti empleyado ang nadisgrasya kaming agkabsat. Wala po, nadadaalan ta kinako apo anak ko. Payan nyo man dayta panunutan, mama. Oray tawan mo't mangilala iti kinataer daytoy anak yo. Aniya. Apay kami na di ka pala maya. Saan ko pa anasarakan tim na magpitik iti pusok, mama. Dumtang to ti umno a panahon para iti dayta abanag. Oh, kasano nga rod? Si kapay lang timang pantay iti kabsat mo dito ospital. Napatag kanyak ni Amador. Angam, jak maanusan ti agbantay iti pasyente iti ospital. Masaulanak iti pasig nga agas amang angot ko. Ay, ijayak langan opisina, mama. Mala, si kakarote bakambo. Ngamno di mo pa'y kabailan. Sakbay nga agawid ka niya balay, awagan nak. Tasyak ti agyan iti opisina. Makisaray ta ak tunukwan iti mang bantay iti kapsat mo. Ay, nagkabakibak mo tan. Dito iti impatuldo ti nagdamagak. Nga opisina kano ni Mrs. Milyare. Ngamawan kanupay ni Mrs. Milyare. May sa kano kadagiti anak na ti dati taunag. Kamin. Sana nakatarang ka dayta. Good morning, sir. Oh, naimbaga bigat mo, Mat. Anya ka diti maipay ko kan ka? Uwan gayam. Saan ka ko mga agbutang iti dayto alanga ka? At dapay labenda dagiti sugat ko. Kapo iti panakadisgrasya may iti kabsat ko. Ay, kasta gayam, sir. Manangaasin ni Apo Diyos. Baro abiyang kada kayo nga kabsat. Sir, siyakmat ni Marites. Anak-nak ni Ama Isidro, iji nagrepkan. Sigo da katalunan ni mamang yun ni tatang ko. Napadasak mo ti si mursurot ken ni mama idi ijay asumar sarungkar. Ijay nagrab kan. Ubing ka pa siguro idi. Insingasing ni tatang, apadasak ka no ti agpatulong kiti Mrs. Milyare. Tapno makastre ka kiti trabaho. Doang amin atawanan na nakaturpo sa kiti kolehiyo nga mawanpay trabaho. Sige. Mabait lang ro tawagak ni mama ha. Adda ijay ospital amang banbantay iti kabsat ko. Ay, agyaman naklaonay, sir. Kanwen gayam. Amang ano di mo pa amo tinagan ko. Siyak ni Renante. Kalpasan ang maawagak ni mama. Bumabata. Intay di kantina tapno sang ka madukutan amang uray kin ni mama. Si kalangarudan ti adda abang imatmato ni ti kumpanya. Pinaturay nakpaila ang desisyon. Nasaysayat mo't lang ada kayo ti makisarita kin ni Marites mama. Ken tapno makapagamam mo kayo. Sa maysa, awan ti amo ka pangisirkan ken kuana. Saan mo pa'y gaya man amuan? Nagpakada ni Hanilet nga gikatan taalaan ka no ti fiancina. Ay, pagisulaunay nga rod mama. Ni Marites ti agbalinan a sekretaryata yo. Anya ti makunayo ka ni Marites. Langa na tinasingpot. Kun nakitak ti credentials na. Masirip. Nabit pa'y gabi na nagkita kami kini Isidro nga amana. Tumultulog ka no, dadya nga anak na iti trabaho iti talon. Naruam nga rod nga agtrabaho mama. Awan ti problema kan kuana. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
sadha magtatang. Kuna ni Mrs. Milyare, amang rugi ako nagtrabaho inton bigat. Ay, nagsaya atid no kasta anak. Apag iso kanulaon iti panag-apply ko. Ta maisuro nakpay lang ti sekretariada so katak. Kat maisuro nakpay kadag iti dadto matrabaho. Nay, kasi pa yun katunda ti sekretarya datap no isukat da ka. Nagpakada ka no day jayan nga agikat. Alain ka no ti fiancina. Nalipahatak no niya nga abroad ti papananan. Napapaot ko mapay ti panagsarita mi no saan nga agdardaras na agsubli di hospital ni Mrs. Milyare. Sino ka diti kadwa na disgrasya? Amador sa tinagan na day jay tatang. Nadisgrasya da ka nung agkapsat. Ngam, saan ka na una yung napakaruan di ang naganti rinante? Ay, sige. Hinakto nga ro dagpursitibo nga dagiti prutas. Ta sirong karak ni Amador iti ospital. Kan pagyaman kumutan kan ni Mrs. Milyare. Danon matlagayam ni Tita Carmela ti pakumustaken ka, Amador. Ngam, kumustaan ka lata? Andak pa lang dito ospital. Masagilak nga ro din. Saan nakpayapalupusan ti doktor ko, makarwal. Kat, saan mo nga ipilit? Nadip mo pa'y lakabaalan. Tama nga no, dakdagas ti bunga na. Si kantumot ngamin. Napaggas ka na unay ngagmaneho. Sa nakainom ka pa'y gayam. Ay, di mo matla malipatan na ni Lori Pel. Diyak kayatan, may palagip na iya babae, Georgia. Sorry. Nung makita na tumanan niya, Amador. Aglalo ita, na nakapimpintas ako. Kita aglaan, no saan nakapagmauyungan. Maragsakan na nakapagsarita kayon kini Georgia. Katsapay ko makapagsinublian kayo. Saan to ang pasamak dito, mama? Nung nalpasakon ti may sa ataw, saan ko nasublian pa Anya aya ti kinakuram kini Georgia. Naragsak kayo mo, ti diagayan dayat kayo. Saan tayo napagsaritaan dito? Kahit ko gaya man ti makarwara di ospital. Saan ka di pa yung mabalin ang makarwarak? Di na ka di pa ipalubusan ti doktor? Anya aya ti pagganatam launay. San pa naging bagda kita sukat mo? Napigsa ako ni Tikunak. Mabalin niyo ba ti mang sweldo iti nars ang mga sikaso kanya kay balay? Basta da na pintas tapno darasa kang imbag. Anya. Talaga apilyo ka. Ang mga nasa bali pa iti plano. Mamuda kon, mama. Sana ka darasodos may panggabi ti babae. Ni Lori Bilaeng tinakailaw anak. Gapo iti pananglaglagip mo iti dadya babae, Amador. Uray ka na nga ibagak nga isarteng mo ti aginom iti arak. Awad lata. Madisgrasya kayon tupay nga kapsat. Makonsensya manen, mama. Saan arumbang amay ramraman na rinante? No lakit di kabaalanan ni Amador ti bagina, mama. Kasarita yo ti doktor na. Apalubusan dan arumwar. Madanagan nga rod. Noon niya ti dakas nga ibong at igaganat na rumwar iti ospital. Kas ko na ti kabsat ko, mama. Mang sweldo kayo iti nars ang mga sikaso kun ko ana. Kabayatan ti panagpaimbag na dito'y balay. Ken umaymot la sa rongkaran ti doktor na. Ala, kasarita nga rod ti doktor na iton pigat. Aywan gayam, mangrugin ni Marites nga agtrabaho di opisina iton bigat. Inawaga kita ni Hanilet, mama. Nagkariya sa paan na ti mga opisina inton bigat. Tapno surwan na ni Marites iti trabaho na. Ala, anusam at arabayan iti trabaho na. Kita nagiti pagbiddutan na. Ngamnay, saan mo ngongongtan? Naanosak, mama.
Iso nga awan ti problema iti dayta. Oh, kumusta ti umo na nga aldaw ti panagtrabaho, Marites? Saan ka kadimot lang ang marigatan? Medyo lang, sir. Gagangay lang dayta, tagdadamo ka pay laang. Umuna pay lang nga panagtrabaho diti opisina. Nalaing ka na kananos ni Ma'am Hanilet ang mga isusuro kanyak, sir. Marites, no, duwata lang agsarsarita. Awagan naklatan itinagan ko, ha? Ay, sir. Kababain mo. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingadak amin kadagit empleyado mi. Sige, nung kastati kayat yo. Manong Renante. Agyaman na ka nalaos ti ragsak ko. Tagtrabaho ni Marites iti opisina yo. Rumba nga may kanit ti gundaway di anak mo, Isidro. Masirib ni Marites. Ay, wanggayam. Dawit ko abrutas para kini Amador. Namak nga may na disgrasya dang agkabsat. Ni Amador tinapakaruan. Ay, Gumanat pa'y kidi arumwar di ospital. Awan pa'y ti doktor na. Takasaritak kung ano mabalin na ti rumwar. mala. Agawaan na ti agpaimbag. Ekat ne, sana kon nga agbayag, misis. Ado kami ti trabaho, ikitalon. Sige, ibagak to kini Amador iton makareeng. Asi ka tinagapuan dagito aprutas. Katagyaman ak unay, Isidro. Hapay nga tangay nawis nak ni Manong Renante agpasyar ito'y ikit ti baypay. Yak mo na pagkadanta mabainak. Makabannog ti agmalmalom nga agtrabaho iti opisina, Marites. Kasapulan ti panagliwaksay. Ure pagbitlaang. Saan ka din nasakit dagita sugat yo? Saanan? Garumyad lang dagiti sugat ko. Angam, sut-sutilendak dagiti pilya nga empleyada. At nadadaal ka nun ti kinataar ko. Nagwapo kayo na tamat, sir. Marites, nalipatan manan. Ha? Imay ta nagpasyar. Ket lipatem abosnak. Sorry, Manong Renante. Kas lang amin masimbalot ti dilak. Ada kahit ko adamagan. Angam ko ma, saan mo tagidaksan? Amangan ngamin no, adag selos. Marites, ada ka din nobyom? Ha? Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, denggan inton bigat tituloy ti pakasarita ni taalawas ang napauluan. Agos ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Insurat para iti radyo ni Delfin Tumayas, ken iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipo ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. So many years have gone by.
Calling all Augustinian alumni and personnel. Come home to the University of San Agustin and celebrate the 120th foundation anniversary of the university with the theme, A Gift. Be a part of the USA at 120 on July 13, 14, and 15, 2024. For details, check out the University of San Agustin Iloilo Facebook page or call 0939-914-9729. Come home to USA. Viva San Agustin! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa, Ngam apa ing kalang nagulib ka! pakawanan nak kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupoyan ti bagi iti panhagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, naduktalan amin ni Jonas dagiti illegal a negosyo ni Doña Candida nga inana ket nabukelmeten ti plano na may papan kadagiti negosyo da. Kinasarita na dagiti amin a kasosyo da. Kabayatan na nagkidawmat ni Monique iti ama na iti bodyguard da kini Mayor Eloisa de la Cruz. Gapo tanarik na delikado ti biyagda manipod kadagiti kamang ti sindikato ti droga. Katita papagayam, adto iti nobela anapaulwan. Risik. Nasingad kami lang kini Vice Mayor. Ngata? Iti daydi a kinapintas ni Monique. Imposible. Ngawan pa naggustom. Wenno saan ka makayawan ken kuana. No adaman panangrukbab ko iti kinapintas na agpatinggalang dayta iti panaggayam kan maysa. Sa anak may karikan ko na, sir. Anya? No adaman may karikan ko na. Awan sa bali no saan ada kayo, Mr. Mercado. Saan ta kuman ngaglinukol ito? Sige, panawan kan. Tawan sir-serbiti ibagbagam. Tasaan kunto apat yan. Ne. Anya ti kayat asawan de nga imbaga ni Jonas. Madlaw ko. At daluksaw na kanyak. Mangirwar ka man iti arak iti stante to niya. Ha? Uminom ka manin iti arak, Jonas? Kata niya kumaita. Ha? Ay, uuwan. Mabiit laang.
Pudot ti ulo na asimang pa. Apay man nga tan. Saan mat akas to'y asigod ni Jonas? Tonyang! Tonyang! Ada ka di pa masapol mo. Ayaban man ni Dawal. Taginom kami. Danggayan nak. Uwan, mabiit laang. Ada itay ijay likod. Agsibsibog ka dagiti masita. Ayabam! Kahit kung ada kadwak nga ginom. Sige, mabiit laang nga ron ta ayabat. Nangatangak pa isa ti mapaspasamak kan kwa na. Kasto'y kadilatan ti aramid na. No saan anak kainom masumangpat? Pagsangputan na ti aginom. Mapan ka kano iti ayan na, tadanggayam ngagbartaw. Anyat parikot na aya. Awan kondisyon ko nga ginom. Di danggayam latan. Agtagay ka ng basi-basit laang. Sige, ibaga masumaruno ka. Sukatak lang ti badoktan na daripaspasak itilingat. Sige. Anyat mapaspasama ken Jonas saya. Kasla na pudot ti ulo na si Mangpag. At dakapungtot nansa. Isuwa. Saan mo nabaybayagan ti sumarunaw? Tama nga nood ada nga agluksaw. Sige, Dawal. Danggayan nak. Iwan na. Mabaling ka rin agdamag. Kat saan mo kumatagidagsan? Dahil kat kas may sagayam. San lang nga kas tao yo. Anya dita? Kinapod no na. May saga ka nagitimbiling kanyak ni madam. Kat saan ko akayat ti makabasol. Anya? Bantayan ka kano. Kahit ko asawan, ti pagdaksam. Anya ka na di parikot mo. Ado. Anya, may papanit ti negosyo, no kadagiti illegal na negosyo ni madam. Karaman ditan. Ngam adasaan ko ang maaklon. Anya da ita. Jak maaklon akas kinilito ti pagtinagan ni Monique. Lito? Insulto kanyak dayjay. Awan mat kit ti bibiyang ko kinkwana. Da nagsina kamin. Ang kas kinilito la ti pagpatinggaan na. Kahit mo asawan, isudan iti daya driver. Wan. Uray saan nga inaklon ni Lito nga dan relasyon da kin ni Monique. Saan akas jeti kinasingad da no awan panggap ni Lito kin ni Monique. Ada ka di ba ilang kalindigam kinkwana kat nagsina kayon? Nag-divorce kayo pa yan? Saan ko nga mo? Nung kaslama ditirik nakdawal. Anya, kaya't ka di asawan. Agayat ka madlang kan ni Monique. Nung makitang tilanga ni Jonas ita, makigtot kalakit di, Mayora. Kasta ka di. Antay di. Lampong. Nagatidok pa iti barbasnan. Di adal ni Jonas. Ipalubos na, akas jay ti mapasamak ken kwa na. Amang ano desperado matuna yan. Awan mabalin ko.
no siyak ti may sa agapuna, Vice. Kasi tinakunak. Nasakit man nga naskan nga aklunag ti kinapudno kan nagbanagan ti relasyon. Apay, talaga ka di nga awanan panggap mo makisinoblean kan kuana? Awanan, friend. Puwera leksyon ako nada. Siguro, agbiagak mo't nga ta nga awan lalaki iti biag ko. Anya? Ipamaysaklaan nga ramidon ti responsibilidad ko. Kas kangatuan nga opisyal ti San Mariano. Ang di namot kaya tasawan nga isirak ti pusok itinagan ni Ayat. Right. No, dumteng to ni Mr. Right. Why not? Gusto ka dita, Mayor. Kasta akmat. Andiyak mo't kaya't ngagbakbak kita ka single. Di ba kat sayang ti kinapintas ko? Ay, sumat. Kasmatlakan ka. Oh, sayangam kit din, dahil akin napintas. Adaawag ko. Sana ako punbok. Hello? Yes, ni Vice Mayor daytoy. Anya ti may pay ko. Ni Mr. Ong? Adda dito San Mariano? Sa dino? Rest house. Okay. Sige. Agyaman na kita impormasyon. Sige, thank you. Bye. Mapana kita opisina ni Mayora. Ibagakkan ko na dito eh. Sa inyo anawagan ni Jonas, Mr. Ong? Naimas pala siguro titurog na dyan ito na bartag. Napatag ti bagayo? Sige. Ibagak keng kwa na makaring. Anya. At danti kargaminto ko na yo. Awan ngaminan bibiyang ko iti dayta. Kaputa ko na nga iso amin ang timang transak ka na kayo. Sige. Bayan nyo tapadasa ka mapanringan. Sige, bye. Dito niyang. Apay dawal. At dan samot kinasarita may ti cellphone mo. Adagag pa iso. Ni Jonas, di pa lang nga ta nakaring. San pa'y nga taa? Nakasaritak ni Mr. Ong. Ada ka no napatag ng ibaga na kini Jonas. Kaya managta na karingkan, Jonas. Imawag ka diging ka ni Mr. Ong. Saan pa eh? Nasakit ti ulok. Salbag. Kasla danumot nga minti pamayam. Iti panagitang gwap mo iti arak. Nakitak na kiti miss call na. Ngamsaan ko pa ngayon call back. Imawag ba kanyak? Damdamagan na ka. Anda ka no napadag ng iba ka na. Kasta ka di? Wen, addan sa kanon ti kargamento. O sige, awagak ng madamdama. Agkapiak pa'y, kanagdi ko sak. Tarumwarak matlaang. Sir Jonas, kas itibili nyo, iliman ko din dagiti appointment nyo. 1 Mila. Ada dinner meeting nyo, sir. Okay. Sino itayin ti ka-meeting ko, Mila? Ni Mr. Taglam, sir. Okay. Malagip kon. Isutimay sa partner ni Mami, iti dry goods. When, sir? Sige. Agyaman na kiti reminder mo.
Awan anyaman na, sir. Sige, bye. Bye, sir. Makasaritak to amin ng dagiti kadakkalan iti share. Kadagiti legal business ni mami. Kat imanugot da iti planok. Kenkid daw ko. Nga uray maysa. Awan ikkatanda kadagiti agdama a tao. Malaksid no adda paglabsingan da. Saan kumat akayat nga agbisin ti pamilyada. Gapo iti daytoy nga aramidak. Apanangilakon iti share of stock ken ownership ni mami kadakwada. Rumarka ka de, Senyorito Jonas. Wan, ada appointment ko inton madamdama. Mga no kaya't yung akaduan kayo. Masikuranak ngamin nga nararamidin na. Dawal. Kinadaing karek ni Madam, kinimbaga na kanya. Asaan kayo abaybayan? Sungsung batak na itano, dadaka sa mapasamakin ka. Kasta ka di. Ken nadalaan ko madamagak. Nawagam ka din ni Mr. Ong. Imawag man ang kanya kitay. Aywang gayam. Nalipatak. Sorry. O sige. Awagak nga rudbit. Sige dawal. Agsagana ka. Sika nga rod ti driver ko. Panawanan. Tapno magibusan dagiti angol dito San Mariano in San Sheila. Juan, adun ti biktima dagiti drug addict. Sigun pa iti principal iti Maysa Public School. Ada dagiti high school student nga agim-imot iti maatap asyabo. Agasam na ita? Wen nga rod. Ti saan da nga mo? No user dagitoy wenwan niya. Iso nga italek milatan kadagiti otoridad. Ken kadagiti naganak kadakwada. Nasayat no kasta? Kat no positive da iti maiparit at droga. Masapol na maipanda iti rehab. Wenno ahensya apakaipanan dagiti kastoy nga addak kaso na. No kasta, positive nga rod, hepe. Anya? Saan yun anadanon ijay ni Mr. Ong? Kasta ka di. Okay. Ituloy yung latta ko ma, timang surveillance kan kwa na, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Nagkalismot day jay ang Mr. Ong. Ay, iso ka di day ti kunayaw, a big time shabu dealer, anak. Wen tatang, dahita ti positive intelligence report dagiti otoridad. Ken talaga ang maysa at drug personality. Agandad ka akanayaw. Ang mga nodakkel a sindikato dayta. San kayo magdanag, tatang? Ay, no asino dagiti maseknan iti daytoy. Italek mo kadakwadan. Imbagman, takayat na ka nga isurot ni Jonas. Imanugot man. Kasi ta, ada kasinarak na tao. Alakot, saya atom Anda kahit kwadog talan to niyang. Nga niya dayta. Kahit kwadog talan no anya ti plano na kadagiti amin na negosyo da. Anya? Ngamin, imbaga na kanyak nga ison ti makamo kadagiti amin na negosyo da. Agraman dagiti illegal pagkwartaan ni madam. No kasta.
Puno nga dagiti madingar aramidan ni madam. Ada, awanin ti limod ko ka. Ala, nagtagas matan no kasta. Saan nga amin na kinabaknang na, kat nagtaod iti nasaya tawagas tunyang. No kasta, idi pa'y nga amom dayta. Ay, wala. Kat, kas pasurot ka mat. Awan marami dak. Kasapulak ti trabaho. Naibagak matkingkan. May saak nga ex-convict. Awan mangawat kanya, katagyamanak. Tain nalanak ni Madam Kandida. Sa dino titurungan ta, Jonas. Iti may sa restaurant iti asidag ti apply. Hotel a resort dayjay. Wan, amok da ya lugar. Iya di kanayo na pagsabatan da Madam kan Mr. Ong. Okay. Isumat lagayam nga ijay ti imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kinkwan. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa kasinabat mo. Wan, nga madapay may sa inton madamdama. Dinner meeting dayjay. Okay. Nuadan di kargamento. Kahit naasawan. Nagsaka na kami. Saan? Inya di kahit maasawan. Sa bali timang sabat iti kargamento. Saan kayo ang may ramraman? Anya? Nalawag tinanggag mo, dawal. Saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagak. Uray impaidam ni mami ti ragsak ko. Wano pakasek ng tipuso. Patpat gagpailangan. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya? Maburbur tiya anak na gitar aramidam, Jonas. Maamwam to, dawal. Oh, asirig tagayaman. Total, amamom ni Mr. Ong. Dwata asumango kunkwana. Anya ti kay papanan dagiti aramiden ni Jonas. Papagayam di uliwaya na tarabayan ti dadanin aggibo sa nobela na polwan. Risik, nobela ni Nestor Marcos. Isursurat kaniti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Talaga patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayatan me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo ti panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima. Aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbut ngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo. Amang ipagarup akukwadan ti amin agundaway. Iti unos ti panagbiagda. Iti daytoy alubong. Kabalyero. Estranghero nga awan sa bali apanggep na. Nudi timang paksyat kadagiti aglablabes. Ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay.
Dito'y sa balimanan a nobela, ngayon kam isagot ka na kayo. Caballero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delfin Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo. The #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Di napalabas. Nadlaw ni Doña Margarita asap sa pulon ni Nanabarang ni Gabriel ket natungpana daytoy. Kabayatan na, umanang sab ni Gabriel kabayatan ti panaggulagol na ket adda na panunot na nga aramidan. Pinusgan ni Brandon ni Borcio amang idaulo kadagiti pasurot na ket imbilin na amanipod iti kabigatan ket bantayan damanan dagiti trabahador iti asyenda. Nangag ni Nanabarang ti nakisarita ni Doña Margarita kini Don Servando iti telepono ket amangan no natay kanon ni Bruno. Impilit mat ni Nana Susana ti simurot kada Esmeralda ken ama Emiliano ang nagtrabaho iti kaleddaan. Inatap ni Doña Margarita apanggap ni Nanabarang nga ilibas ni Gabriel ket dinusa naman ang daytoy. Ket ita adtoy ti tuloy ti nobela tayo a napauluan, Caballero. Wah! Karkaritin nak ni Esmeralda. Pagbabawian nanto ti pananginsulto na kanya. Apay nga agpupungtot ka si Magpat Brandon. Ada ka didakas ngayon naramid dagiti trabahador kan ka. Da Esmeralda kan laka Emiliano, mama. Gamsan nyo napakariribukan dita. Siya akong ti makamuka dakwada. Binilin ko ana imbag dagiti pasurot ko. Anay ko. Oh. Nan ano ni bakit barang, mama? Apay manan nga asog. Linati ko kitay. Nasukalak nga minapanggap na nga ilibas ni Gabat. Anya? Kahit mo ka din napatayin ka, bakit ha? Ay, saan, senyorito? Masyad kayo kumakanyak. Saan na kadusaan? Apay ang mabuting ka madusan no sa napudno ti atap ni mama. Kayat mga ilibas win isalakan ni Gabat. Kayat mo tasik ka ti pagpupungtutak nga bakit ha? Ay, mamati kayo kumakanyak. Saan ko apanggap nga ilibas ni Gabat? Katsyak, ti pagbali ng mga albawd, ah? Ay, pangaas Mama. senyora. Saan na kuman adusaan? Saan nyo nakabilin? Sige, panawan na kami. Siya kunti makamuking kwana. Makamu ka, Brandon. Ang mga numapatay ko pa'y dayta. Amuyo ka di ti mapasama ka na kayo. Numasukalan kayo at tulungan nyo nga aglibas ni Gabat. Umununa kayo pa'y amatay. Mamata nyo? Mamati kayo kumakanyak. Saan ko nga ilibas ni Gabat? Kasano ko mga ilibas ko? Diyak amon ayan na. Agalwad ka, bakit barang? Saan ko akay lalaan tibiyag mo? Abanog akon. Mabisina kon. Ad-adamanan amarik nakti pa nagkapsot ko. Nunjak mapalukayan ti pa nakapungog. Nalabasan ni Brandon. Nalabas dauna yan kini Doña Margarita. Naranggasta. Inaramid ko amin akabaulag amang salaknib iti rancho. Nung kasano, tua apwersa ti kinalaban mi. Saan? Saan arumbang asyak ti matay?
Diyos ko. Para burandak ko maitikirad. Akabalak daytoy apan nubok itibiyag ko. Naimbag ta pinalubusan da ka dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. At tulungan na ngagluto iti pangaldawan tayaw anak ko. Nagpakpakaasi akin ni Manong Sirit, nanang. Kinid daw na laeng, amakipangal daw to kada tayo. Anya? Ay, Diyos ko. Maipas nagkuntong nga ti makipangan. Akasango tayo amangan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon na nakaigam iti paltaw. Saan da makisango? Makibingay dalaeng iti lutuan tayo. Ano san tayo pagbibingayan, tinaitukot tayo alutwan. Anak, kasla na singput damay. Dagiti dadto maapasurot ni Senyorito Brandon. Amuda, na niya tinasayaan. Nga mapilpilitan talaga agtungpal, na niya ti maibilin kadakwada. Ay, nautot si Bubo Kalabakik. Ang kapilitan ng trabaho. Naglalo ta, panagluluto manan. Ay, anihamot na kinaranggas ni Doña Margarita. Awan apulos ti panangaasi na kaniyak. Numuna, sabi na laagan ni Senyorito Brandon. Paltugan na kanulatan, numaduktalan na at tulungak ni gabat nga aglibas. Ay, anya ayati isang katalyaw mo dita, Emiliano. Mangan kamutain. Apay, saan ka kaday amabisay? Tatahang, amok. Dagiti pasurot ni Senyorito Brandon ti palpaliiwan nyo kabayatan ti pananganda. Kita ti plastar dagiti pasurot na amang mga nakadiso iti abay da, darmas da. Kasla nakasagana da pumaltog. Mangan gaki din, Emiliano. Tapno makapalpa tayo mutain. Nanang, itulnog kayon to ni Jebalay. Nga magsubli akmat laang dito eh. Saan anak ko? Agkukuyog tayo gagaway. Tingarot pang panunutak kat ang mga nukala at arumaot da Brandon. Diyak kaya tamiramraman kayo. Anya, kaya po anak ko, maimas ko pa'y nga rod timangan no kasta ti ibagbagam. Ituloy mo timangan, Susana. Ha? Po. Masapula nakasakana tayo kanayon. Ay. No adabadlaw tayo ipagkat. Kumlip tayo atakos. Kalpasan na makaipakni kayo diti kusina. Sumrik kayo adagos iti kwartoyo. Dayta kumamot ti ipakadak kada kayo, Senyorito. Nakarsot kan nautot ti bagay. Kaya't ko ti aginana. Agrik-reklamo ka kadiha, barang. Kaya't mo ti aginanani ti agnanayon. Siya anak nga agrik-reklamo, Senyora. Ngam talaga nakapsutak. Aginanaak tapno mapasublik ti pigsak. Mama, mangmangan tayo pa eh. Saan kayo kuman nga gungat? Makit barang? Dinggan nyo di ba? No awan bilin nga trabaho kayo. Saan kayo arumwari ti kwartoyo, ha? Senyorito. Nalawag ti bagak? Nawatan nyo? Uwan, Senyorito. Matungkal. No saan ka nga agtulnog, barang? Masaktan ka manen. Laglagi pa ti imbaga ni Brandon kan ka. Nakasaga na amang patay kan ka.
Nalpas ko matlaangan ti trabaho kay Jay kusina. Makainanaak matlaangan. Ay na, at akim mapsuta, gapo iti panakabanog ko. Anya day jay imbaga ni Senyorito Brandon. Sa anak ka no arumwar dito isilid ko, no awan ti bilinda. Anya ti kayat ta asawon. Ipupukdak dito'y kwartaw. Talaga apagatapandak nga ilibas ko ni Gabat. Kasano ko ma? Diyak nga mo ti ayan na. Ngun kaya, kumusta nga tan ni Gabat? Awanan ti impawag na. Kaasiman. Inutan na matan apatayan. Ay, apo. Naimasak gayam tinaturog. Nadipatak pa'y kitdain nga iti sirok dagiti natatayag aru o ti nagiladan mekanis Meralda itay. E dinto ani Emiliano, nagsublay iti kaligdaan. Itay makapagad kami. Ay, maday ta. Madama manay ngagtrab-trabaho. Na, ti may sa pasuraw ni Senyorito Brandon. Gada iti asidagaw. Ay, apaw, nagdadakal dagiti mata na amang mulmulagat kanyak. Nanang, nakaring kayo kaya man. Ay, umay kayo na di ayan ni tatang. Sinublik lang dito nakaikargaan ti naman tayo. Esmeralda, ay apaw, nakabutbutang day tamay sa pasurot ni Senyorito Brandon. Nagdadakaw dagiti mata na anak kabulaga. Sana na day kit-kitahan nyo. Talaga, dadakal ti panagmatmata day ta. Umay kayo. Ay, anak. Malagip ko maggayam. Kumusta nga tan ni Gabat? Saan tayo mo nakikita na anak ko? No iti day di alangan na. Ang mga nunatayan ni Manong Gabat. Ay, Diyos ko. Kaasim ay. Kasta ti kinaranggas ni Senyorito Brandon, nanang. Uray tao da, no makabasol. Awan asida amang patay laptan. Tatang, kasta ona hindi anang sabyo. Ang ginanaka yun. Nadaripaspas kayo na tiling at. Nagpudot mat kami ng di panahon na. Mawawag pa ikit din. Oh, dahil titidanom, uminom kayo. Kaya malak anak ko. Nalagip ni nanang ni Gabat itay. Makonsensyak lang aron. Datayo ti gapuna no apay anatusa. Malaksit ka dagiti kakaduan anatay kan nasukatan. Ado nga armas kat bahala tinasamsam. Saan arumbang ang makonsensya ka? Dosa na rin jay. Ni Manong Gabat tinangisursuro kanya nga garamat iti paltog. Ti paltog nga aramata kat nagapukan kwa na. Yak malukatan ti Rita. Timbaga ni Senyorito Brandon kanyak iti aldaw. Adyak rumar dito'y kwarto na awan ti ibilin da at trabaho. Impupuktak mo't kaya man. Kasano nga rod ang makaluto ak ita. Adumot iti pasurot da abaunan da. Kati pandangan ko. Pabisinandak nga da. Kasta ka di.
Aniyan ang kinaulpit da. Kasla na dagsan matlauna yung tinagbasulak. Kaya't taksa nga ipada kinigabat. Apatayin da kiti bisay. Ay, no adda kagura da iti tao da. Patayin dalatan nga awan anyaman na. Limu kay tipan nakapungodag iti imag. Ngam, banuga kon. Nakapsutak launa yan. Aginanak pailaang. Nagpudot dito unag ti kwarto. Nung makarok atang iti pan nakapungog. Parikot ko itano kasano ang makaruwarak. Ngam umunapil a panunutak ti pan nakarukat ko. Anya nga ti orasan. Manhipod idirabi. Sakbay ti pan nakaipupok ko dito eh. Sa anak kon anangan. Manhipod kinaubing ko. Pasig apan nakaparparikat tilinakam ko. Kadag iti managdakdakas. Awan kabailan dagita trabahador. Nalakalang nga patay nida. San na kayo kade arin niribok ni Bruno? San mat, senyorita. Hinton bigat. Mat. Bingayin nyo ti grupo kat sa pulin nyo da Bruno. Kaya mga noon na tayo batan, senyorita. Aging ka nga awan makita tayo abangkay. Saan yung ibagaday ta kanya? Tumulong tinaddo makada kayong agbantay ti ruangan. Mat, senyorita. Sige, San? aktig na kayo. Kanwa, patayon. May mayat pa'y nunatahin da di Bruno. Tonto, saan ko naganas tinangan? Apay ngamin ani tarok ti panaglutom. Awan ramraman ti linuto na. San pa'y ngamin na nakaluto da sirit itay mama? Agbusog kayo tulangin inton bigat. Sa pagto aparwaran ni Nana Barang iti kwarto na. Noan niya ngamin tiga po na impupok mo pailaan. Kasano ko mailibas na ni kabat kat saan namat nga mo ti ridaw tinalimod a silid. Iti aking baba pa sa ti Villa. Talaga nga san na nga mo. Awan pulos makamo. Tauray ni gabat idin sir ko iti nalimod a silid. Tapno pa kanan na ni Bruno. Binarabadak dagiti matana. Tapno san na makita no kasano alukatan ti ridaw. Malagip ko mananda ya Bruno. Imbilin ko kadagiti tao tayo. Rogyan da sa pulan ninton bigat. Parang siririing pailaan da Don Servando kan Don niya siledon niya. San ka di nakasarita yon ni Don Servando itay bigat? Wan. Ipagkamo kadakwada. Ano makadanon kayo iti masakupan ti asyendada. Amang sapol kada Bruno. Bilinan da dagiti pasurot da saan da kayo adagran. Nasaysaya no kasta mama. Sige, panawang kayo pa. Oh. Sumre ka ko na di kwarto. Maturog ka konta sa pag-alukatan ti kwarto ni Nana Barang inton bigat. Sakbay ang makasingising ti init. Makapanaw kami ton amang sapol kada Bruno. Aday ta. Naukas kong titali ang nakapungo kadagiti imag.
Isublat kong aukasan ti pan nakagalot dagiti sakak. Isarunok abiruken ti dalan ko. Tapno makarwarak iti daytoy anak ay pupukak. Diyos ko, agyaman aklaunay. Saan yung impalubos ngayon inot amatayak iti daytoy anak ay balutak. Tarabayan dak kumay ti panaglibas ko. Narigat daytoy nga aramidag. Nga masapol asakbay ang makapaglawag. Makalibas akon. Awanton ti sabali aguntaway ko. Gaputan maduktalan ni senyorito. Nakarkaro. Tipan nakapungok. Patayan naglakit di. Sakbay nga aglipas ak tito'y bilya. At dakayat ko nga aramitan. Asaan danto amalipatan. Anya nga tanong mapanak umarubayan iti Vilya. No apay ang maburiburo na klaunay, gapukin ni kapat. Kunada kiti kakatuan na, awan kanon ni kapat. Anya nga tati kahit sa huntay chay. Pinatay dangatan? Naunag sa ti pampanuno ti Esmeralda. Wino, ada ka di kayat mong aramidin itatabi. Tatang, malaglagip ko ni Manong Gabat. Makadlawak keng ka. Masik nang kamot itan keng kuan. Tatang. Ay, laytan ni Nanang. Ay, hapon. Apayarin mo ka pala ang Susana. Kaltaangan tirabi. Makariingak nga wan ka iti abay ka. Uray ni Esmeralda. Awan mo't iti silid na. Ay, magano sa dinumanan ti napananyaw kong kunak. Agparpariir kami lang kintatang Nanang. Da kayo kit di. Kastoy gayam ti palimod ti kwarto anak ay pupukak. Dayjay nadlaw ko atawa. Itay madadaal ko. Nakita nga daagdan nga pangato. Ket ita, nakasango ak itimay sa aridaw. Kwarto nga tada ito'y. Nasken nga ipamuspusak ang madadaal tiridaw. Nauli makan iti unag tibilya. Nakaturog dalakit di aminan. Anyati, asino ka? Si ka ni Brandon? Kwarto kayam nito niya Margarita. Aksaw ka! Sa anak amalasin. Tanakaabumutak. Asino ka kunak? Kinasipngat. Papag-isulunay ti plano. Sumangbat ka! Kilaatak timang sa pagkin ko na... Punyeta! Ayok ka! Asino ka? Ipapanak! Sika ka dito, kabalyero! Kasano ka nakastrip ka dito kwarto? Anya dito? Di shotgun! Saan? Saan nakapatayan pag-asim? No kwarta ti masapol mo. Ruk at anak! Tapno malukatak ti maulgayan dagiti kwarta kinalahas!
Anya ti aramidon ni Gabriel kini Doña Margarita. Papagayam, padaanan dagiti sumarunupay apasat ti nobela a napauluan. Caballero! Nobela kini sursurat ni Delfin Dumayas. Itimot direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!